Michelle Živelić, CrossFit Open 17.5. Barbell. 135. 10. 10. 125. 10. Nikita. Nikita Šmak, Open 17.5. 17.5. Barbell. Rogue barbell. 5 kila. S druge strane. Scaled. Scaled. Premi na cenu. 10 sekundi. Onda budi u banki. Bravo, dečki, bravo. Nemoj žuri, tako držite. Odbila druga sila, ne znam? A? Bila druga. To je to. Bravo. 35 komada. Davite. Da, ali... Da, nije ovdje. Šta, još... Bravo. Koliko se napravi, ovako sad? A ovo je dosta mnogi? Prije si ispod njega. Bravo. Hajmo zmakaj. Ti si zapisao? Ajmo roke. Bravo, Miška. Ide, 6-3. Mora. Opet da gre gore, padne mi šipka.
Lijepo, Viktor, visoko si odbio, bravo. Dobro, super, super. Bravo. Evo, tu sam bi želio biti, da? Onako ne bi to biti, to sam. Bravo, Miško, bravo, to je to. To je to vrijeme. Ali ti bitno odmoriti, sigurno. Ajde, samo idi, samo idi. Dobro, ti su sigurno da. Bravo. Ide, šestica, ide. Trojka ide. Da. Ajmo više, ti da trojka, ajde. Bravo, bravo. Šesto, jel? Pa tek idemo šesto, da. Stavljam, daj. Stavljati svako jedno. Stavljam. Isto, radi, špajte. Bravo. Ja i si isto, dosta. Čile, ovo je sad 5. Daj, njima ne treba. Pusti zajedno sa jajde. Ne treba njima. Ajde, daj. Vrijeme dobro, nemoj padat sad, imaš to, ajde. Super vrijeme, ajde. Bravo, ajde. Samo drži da, ajde. Sorry, jedno. Dobro je. Stavljam u sebi. Ideš u osnovu. Jesi? Ajde, daj. Još jedna dobro, da. Još jedna. Ajmo Miško, rad Miško. Šta daj strojke? Ajde, ništa. Šta će ti magnezi, ajde, radi. Šta me ponesi šipka, masa. Bravo Miško, ajde. Bravo Marcino, ajde.
Nema stajanja u takvačima, radi, ajde. Bravo, bravo. To vidim. Devet. Još dvije, ajde. Što nema 10. Šta? Što nema 10. Da. Sad je 10, još dvije. Da. Sad je 9. Da, sad ulazi u 9. Ajde, samo radi, ajde. Jebe mi mater, nemam pojma. Ne. Sad je u 9. Ne, u redu. Prije imao punih 7. Nemam pojma. Sad si mu stavio kad završio 8 i sad ulazi u 9. Hvala, ti si zadnji. Još jedan. Ovo sad. Te prije, vi ste bilo prije. Hajde. Ti si sam cijelo vreme, zbunio se. Ne, dobro si, dobro, nije mogu sad. Ne, u 9. Bravo, Miško, bravo. Ajde, Miško, ajde. Kakva je ovo kičina bila kad je tek izašla? 20 sati 34 minuta ponedjeljak, kreće. Daj! Ajde! Pogotovo ako si na poslu sad i ovo je ono, ponedjeljkom radit kad svi završi. Ajde, još! Ti si još jedini svi su doma pa da stvar malo bude lakša. Ja razumijem kako ti je radio Luksemburg ako nema... Ajde, ajmo, roko hvala. Ajde, Miško, ajde! Gotovo? Bravo. Ajmo, Miško, ajmo! Ajde, stavimo crtu tamo, Miško ide zadnji, ajde. Zadnji. Ajde, Miško. Ajde, Miško! Ajmo, 3-3. Miško! Ajde, još! Ajde! Ajmo, Ajde! Ajde, Miško, možeš, ajde! Ajmo, Miško. Ajmo, još jedan. Bravo! Ajde! Bravo! Ajde, još na 3, ajde! Ajmo, još! Ajmo još jedan! Bravo! Ajde, završi minutu! Ajde! Ajmo! Ajde! Male makonu, povucimo ovo, Daj, Miško, ajde! 10, Ajmo još 5. Ajde! Ajmo, Miško, ajde, Miško, završi! Ajde! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajde, Miško! 20 sekundi još, ajde! 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! 12, 6. Više, pogubio sam sad.